Negdje duboko u hladnom ratu, dok su svijet dijelile dvije supersile, Sovjetski savez i Sjedinjene države, postojala je jedna mala zemlja na Balkanu koja je imala hrabrosti da sanja ono što tada niko nije očekivao. Ta zemlja bila je Jugoslavija. Jugoslavija! 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 Running through the night sky, chasing all the stars so high. Moonlight dancing in our eyes, we could touch the skies. Jumping over city lights, counting dreams and paper kites. Feel the beat under our feet, life's a rhythm sweet. 1, 2, 3, 4. Let the dream soar. Hearts open door. Want a little more. Sneaking past the edge of dawn. In this moment, nothing's wrong. A čovjek koji je pokrenuo sve bio je Josip Broz Tito. 1, 2, 3, 4. Let the dream soar. Hearts open door. Poslije Drugog svjetskog rata Jugoslavija je bila pobjednička, ali ranjiva, okružena velikim silama, bez jasnog saveznika između istoka i zapada. A onda dolazi 1948. godina. Sukob sa Staljinom, Sovjeti prekidaju odnose, vojska, ekonomija i politika Jugoslavije ostaju potpuno same. Za Tita je to bio trenutak istine. Ako želi da zemlja preživi, mora da pokaže da je dovoljno jaka da niko ne smije da je dira. I baš tu počinje ideja o nuklearnom programu. Tito shvata: ako veliki imaju atomsku bombu, onda bi i mali trebalo da imaju bar mogućnost da je naprave, ne da je upotrebe, nego da ih svi ostave na miru. Jugoslavija pokreće projekt nazvan RA, radijaciona aktivnost. Ime zvuči bezazleno, ali cilj je bio sve, samo ne bezopasan prvi zadatak: pronaći uranijum na teritoriji Jugoslavije. Rudnici se otvaraju širom zemlje, od Slovenije do Srbije. U zemlji se traži novo zlato hladnog rata. Drugi zadatak: okupiti najpametnije ljude iz svih republika, fizičare, inženjere, hemičare, matematičare. Jugoslavija stvara nešto što do tada nije postojalo na Balkanu. Tim ljudi koji će raditi na nuklearnoj tehnologiji. Na obodu Beograda, u Vinči, počinje da se gradi tajni naučni grad, Institut za nuklearne nauke Boris Kidrič. U institutu laboratorije rade 24 sata, naučnici iz cijele Jugoslavije u bijelim mantilima, eksperimenti s radioaktivnim materijalima, strani stručnjaci dolaze i odlaze, čuvaju se dokumenti pod ključem, vojska stalno prisutna. Niko izvan instituta ne zna tačno šta se radi. A onda, 1959. Jugoslavija pokreće prvi nuklearni reaktor na Balkanu. To je bio trenutak kada svijet shvata: ova zemlja koju smo smatrali malom i nevažnom, možda igra mnogo veću igru nego što smo mislili. Jugoslavija nije bila član ni Varšavskog ni NATO pakta. Bila je nesvrstana. Ako Jugoslavija dobije nuklearnu tehnologiju, to mijenja ravnotežu cijelog Balkana, a ni jednoj sili to nije odgovaralo. Sjedinjene Američke Države su slale stručnjake, ne zato što vole Jugoslaviju, nego zato da prate šta se dešava. Sovjetski savez je slao svoje ljude iz istog razloga.
K1 reaktor radio je dobro godinama, ali jedna greška je promijenila cijeli tok jugoslovenskog nuklearnog programa. Krajem 1958. godine, tokom rutinskog eksperimenta, grupa mladih naučnika pokušavala je da izvrši mjerenja u samoj blizini jezgra reaktora. Problem je nastao jer su radili pod pritiskom da završe eksperiment, imali ograničeno iskustvo i nisu u potpunosti razumjeli koliko je zona oko jezgra opasna. U jednom trenutku došlo je do naglog oslobađanja radijacije unutar reaktorske hale. Nije eksplozija, nije havarisanje, nego tiha, ali brutalna radijaciona doza koja je pogodila njih šestoricu. Oni to u početku nisu ni shvatili. Radijacija je nevidljiva, nema zvuka, nema mirisa. Tek satima kasnije su krenuli da osjećaju mučninu, slabost, groznicu. Jugoslavija tada nije imala iskustva sa teškim radijacionim povredama. Zbog toga je donijeta dramatična odluka da se naučnici hitno pošalju u Francusku, u jednu od najnaprednijih nuklearnih klinika na svijetu. Tamo je urađena prva transplantacija koštane srži u istoriji za žrtve nuklearnih nesreća, što znači da je ova tragedija, koliko god bila bolna, zapravo postala prekretnica u medicini. Neki naučnici su preživjeli zahvaljujući ekspertskoj pomoći Francuza, neki nisu. Nesreća K1 iz 1958. nije bila samo medicinska drama. Ona je bila udarac realnosti za cijelu Jugoslaviju. Do tada je vladalo uvjerenje da se brzo i samouvjereno može stići do najvišeg nivoa nuklearne tehnologije. Nakon nesreće uveden je najstroži mogući nadzor. Prva reakcija države bila je jasna. Nema više improvizacija. Nuklearni program mora biti profesionalan do posljednje tačke. Uvedeni su novi bezbjednosni protokoli, obavezni nadzor inženjera iz više institucija, strogo ograničeni eksperimenti, obavezne zaštitne procedure koje ranije nisu postojale. Vinča je praktično postala škola bezbjednosti za cijelu Jugoslaviju. Nuklearni program je prikočen, ali ne ugašen. Nesreća nije uništila ambiciju, ali ju je usporila i učinila opreznijom. Jugoslavija je shvatila da nema dovoljno ljudi, opreme i iskustva za samostalni nuklearni skok. Zato je prešla na saradnju sa Francuskom, Sovjetskim savezom, kasnije sa SAD kroz različite naučne projekte. Drugim riječima, prestala je da se ponaša kao da može sama i počela da se oslanja na međunarodno znanje. Preživjeli naučnici su postali simbol hrabrosti, posvećenosti nauci, ali i cijene koja se plaća kada se žuri ili radi bez idealnih uslova. Njihova iskustva su se godinama koristila u obuci novih generacija. Svaki student fizike i nuklearne tehnike u Jugoslaviji znao je za K1. Fokus je prebačen na medicinsku primjenu radijacije, istraživanja materijala, industrijske primjene, dijagnostiku i terapiju tumora. Mnogi aparati za zračenje u bolnicama širom Jugoslavije poticali su iz ovog perioda. Tragedija je paradoksalno otvorila vrata modernoj medicini. Program nuklearnog oružja tiho je utihnuo do 1958. Razmišljalo se o mogućnosti razvoja sopstvene nuklearne bombe, ali nakon nesreće i međunarodnih pritisaka, ta ideja je praktično nestala. Jugoslavija je shvatila da nuklearna bomba nije samo pitanje znanja, nego i ogromne opreme, resursa i rizika. Tako je program skrenuo sa vojnog puta i prešao u civilni. Reaktori su nastavili da rade još decenijama.
K1 je kasnije zamijenjen modernijim reaktorima u Vinči koji su radili bez većih incidenata. Jugoslavija je stvorila stabilan i respektovan nuklearni institut poznat u cijelom svijetu.